eneme mwakwaba enso do Adom TV bedroom health tips so mani jo ho pa umre no adaje a wode maye 5 minutes ankomo wedie e wo se efrefre ye hu no bia tie bie ye ne ye mfomso a mode ni kwa asem ye mfomso ene die e hu hia hu no dofo no ana a kire no azu as efia ac no so hu saa de matete da ene meso me yese nti ehunu na emfa ehwo no a love no ntenko na ya nye ye didimu a 5 years yusua uja ya ose ye hu akodim bewi achi ni akowo akora otene baabi ni akoma no Sickle say bi betena no so saa ye pese be drum fie bi no ni ho ye betimi aye pa fasedama endpoint Homeopathic clinic oba pa jimaima ya wo ye nedwuma police hospital Sickle say mu da uba wadi esina beti wo bo ho dawura no pa wi na enumre wo fre ni bia obejo so wamo adesua watete nkofo bebre abatan bia na omani ayo won totan te se omaye ha nensu jima ma ba mu nti efi adwo din obapa ya da se so me da se no ntiti ya wode maye na ya to so a ya na yeso munya crisis na we Sickle cell cry 18 unu ubewu ni ade but crisis ni ade a crisis no bibia wo ho a sudden ase wo ho a ofili se o mensan me ya menan me ya mechie me ya bi de sha ase a na ejai but bi so de sha ase a prekope na afi eja na start na eba because red blood cell na me kai say omo de no half no say moja no etimiko nti entumi nko na bibia oye ya ye previous ye me kai say unum nso udidi ye na ha se wanye sa niema no na say moja no be thick especially dehydrated na say moja no be thick enye viscous obo say red blood cell ntimi nko say de eko and am say sticky nti ebe tale ho nti wo say ni nyina akọboa wo faako eboa wo faako a eno na e cry nti eboa wo faako no e de oya because e wo blood vessels no ntimi so nko say de edeko eno na e de oya no nti crisis e oya na ebetimi esi free ni tisukosi na pampe any part of the body kosi baby a obetimi enya crisis ba baby omuta anya ye bia ne nsa ne nan ne chi ne yem ebia ontime home ebia ne lungs ho nyina itumi si wo nti no ne crisis no nti wo ka se besie no ti se de na wo ma omfoto ho no crisis ni si bia ebra moja ni ntime nko that is it akoba peso ho ti baby esi no eho na wote ya wo no eho na wote ya wo ti esi esi mema ne be mamu ema na ejina so for how many hours ne bejai it depend bi wo ho ba depend on the hours obenya no but there bi wo check nti imagine say ejina so na moja ni ntimi nko back nti no the problem ba pa na yesi ebi mo so ya na esi omo hip ne hip esi wo ne hip I was a hip no e wo tite ti no na share socket into the more crisis na ekoso no and I say hana esia aha no moja mba ha nti ha no be sha ase ewu won say moja no ekran frama no nti se sha ase ewu a na o treat ya na afi no pa no ho ato no ba ha na se pain no eta akoso ho a nti ewu nkakra nti ebedrum you mo say hip ni ti no ewu nti say surgery na ye dey replace nti o sha most of one of the complications e friend avascular necrosis nti no o say nipa no enya sa when say surgery na it me rectify ma no ne ya ensa nchi ni bio say crisis in the baby open obesi nti yakoye operation hu ato kakara be set me aba ho bi betimi akọ the opposite side na de na ya ma omo sotie no mo ye nketwa no o say moja no eno a na ekita omo enti no eno aso na ebeboa ma wenyi nti say more crisis na enti me ma moja no mboa ni pedua no ma enyi eno na ede sa omo ho nketwa ne ba no na de ebe ma o de be prevent crisis ni say obedidi well balanced diet food obenum nsu often obedi fruits and vegetables say cold awoba otimi protect wo ho eni so no my ice water obenum a enye dede kakra na extreme emotions when ni jembroso and our home broso crisis ba
ena woye bibi gidigidi a obetimi aye but ese wo limit nti woye saa niema ni nyina ebetimi the crisis na ba ena opese prevent crisis na saa niema eni se woye na kire se obe prevent crisis na etumi aboa ama oh how benya steady state a wunya crisis no to us watch na wo prevention omni ade ATM fa na de no ensi ha wo kyan yankopon ya adoma ye beto so na ya hwe sickle cell condition no sedane ye endpoint homeopathic clinic on Adom na ye dem komoyi ebro hwe screen ne so number no wo friend no a obeje so kyan kwa hoden wo ha e beto so akwa babie mradum TV bedroom jumade so yeda semre ne adagie a wode amma ye health tips no so ejidi ye se wusua de ofa ne mafiri mo say ya ye nche 5 minutes na ye wie otuna nso ebrokro no a wada roma no waka ye ho na yesua de bebre sickle cell status de by this time also hunu timesre wani diem enu odo achi enko emfa ho nkoruam na daache nkwada papa bi a wote won ba bi no ho asotwe na ba won so esere mo ni die mu a asase no ano no ahunu wo die nti awofo no ekoma ye wo ye no a ye ncheki ne hunu obani status edani trim obi ade edani trim ye hia na mfa ye twam ko ne akopa de befa na tumi aboa endpoint homeopathic clinic Adom nti itimi de sankomo yi eba ti yarewa bia ha wadwen a na one dogadi nkomo 0244867068 0244867068 ochina nkwa hoden wo ho ye bese hia 5 minutes abre no a na ye di enkomo yeda sepa